Sinamukele maswati lamahle libito lami ngiphesheya kunene editor waka Agribusiness Media. Namuhla sila eMinistry of Agriculture lapho khona Minister uSibitile utosipha umbiko noma ke ama updates ayo ke isifo sefoot and mouth lesihlasele ke live laseSwatini. Lesikutholile ke la ngekhathi Minister usibikele ukuthi live lonke kutaba selitawuba ne vaccination mass vaccination. Dr. Lanzila lapho lokunye uthi minister ucelile ukuthi ema-farmers noma ke labo ke bafuyi tinqubo tabo batimikise phela eklaheni zihlatshwe tonke leti vaccinated dihlatshwe so that kutawuba naletinsha leti fresh letite lesifo se-foot and mouth. Lokunye lesikuvile ke la ngekhathi minister lakuvetile ngokuthi le budget lebeyibekiwe le-38 million ibe seyakhushulwa ngalothi ibe iphelile leyo beyisetshenzisiwe lebeyibekiwe setshenziswe yonke sekungedwe ke 57 million lomusha lokwakha ke 85 million imali eseyibekelwe lesikulwa nalesifo lesi. Lokunye lesikutholile ukuthi ke emabhoda noma ke letindzawo lemincelele labo fenisi bayavusa noma lesifo siqhamuka South Africa sekutholile ukuthi siqhamuka South Africa. So iministry ya agriculture ibhizi ilungisa ke labo fenisi ukuthi ke inkomo lesesikhwahlanda nalithemozane ingaweleli ngalana sifo siqhubeke sibhedle. Indvuna ke ya agriculture ivetile ukuthi ke le mass vaccination itawucala ke kule nyanga lelandzelako February lapho khona kubheke ukuthi live lonke noma ke inkomo tonke lethi khona la eSwatini di vaccinatwe la kuvetile ke minister ngikho lokusho ukuthi ema-farmers noma ke bafuyi ufisile ukuthi bangaluzi noma ke imfuyo yabo ibabuyisele lokuthide kungako ukuthathe kakhulu ukuthi lapho lethi inkomo tabo sethi vaccinated abatimikise esilaheni tohlatshwa bathengise inyama ibuyele ibe ihlobe ingene kitolo emaswati aphile. Siyabonga bekunene umbiko lokugcwele walendzaba lesisuka kuyo la ngekhathi utawulanzelana ema-pages ethu onke ama-social media ka-Agribusiness Media lapho khona la uthola umbiko logcwele. Siyabonga kakhulu.